Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipur High Court ki Chief Justice K Soma Sekharna ngasi Sandel Jila the District and Session Court sangakre Imphal East Jila gi pangaidagi na khundrak pamphaubgi manungda leiba mafamsingda aina yadaba mawongda sajilliba sing takthokpagi thabak sathare Selthum Mantri Nirmala Sitaraman na hairi Russia dagi thau Bharan adumak leibigi thabak sathakigani masi leibak asigi miyamgi yaifanabagi damak yenglaga paikhatpani amasong Pradhan Mantri Narendra Modi athuba matamda isauna sogalaba mafamsingda hakthengna chatuna yengshillagani Manipur High Court ki Chief Justice K Soma Sekharna ngasi Sandel Jila da District and Session Court sangakre Rajya Sarkar gi Law amasung Legislative Affairs Bibhagna sinba thorum asida saruk yaraduna Rajya Sarkar gi Additional Chief Secretary Anurag Bajpai na hai Court asina Jila asigi miyamda chauna mating oiragani tongan mamiyoi kaya da athuba matamda ngasi hangdokliba court asina wayel fangalagani mahak na hai The District and Sessions Court also supervises the functioning of the subordinate courts within the district. It serves as an appellate authority, ensuring that errors are corrected and justice is not denied, which is, I think, the foremost requirement in a democracy. In doing so, it maintains the strength and integrity of the entire judicial hierarchy. For the people, the presence of a district and sessions court is deeply reassuring. It brings justice closer to their homes, as rightly pointed out by President Bar Association just now. Thaurumasida High Court of Manipur gi Justice A. Bimol Singh, Justice A. Guneshwar Sarmana chingwa masak nairba miyoi kaya saruk yare. Imphal is Jilagi Deputy Commissioner na thokiba hukum amagi matung ina ain kaina sajiliba sing takthopagi thabak leptana chathari ngasi ayuk Imphal is Jilagi pangaidagina khundrak pamphaubagi manungda leiba mafamsingda aina yadaba mawongda sajiliba sing takthopagi thabak chathaki masigi matangda sagol mangi SDC Ranjan Wahingbamna ashumna hai Ndaki eviction chatharak pasida revenue village oina tangkham chingkhu jo koi loselakle adu kaibi line jimu so koi marking tawbda loijare ahan eviction gi phase oina koina chingadil testpur dagi somong mungi corner sibo koi circle manung chanba jima eviction tawbda loijare aduga kaibi line gi hujik koi second phase oina chathadarakani aduga koi pangai line gi sidu eviction te thangjam khunau dagi horaga khuntakpam area soi sibo koi eviction tawba loijare aduga mark tawgudang ngairibnina mayam dasu tanja ama pibo oina mayam isa isa gi koina mark tawjanu jaga sidagi authority Lakingagi mamang de isai sana hana sidok piwa haina mayamdagi help simanijari Amaromda ngasi ayuk Jila asigi sawumbung SDC na konba mafamsing lamlaidagi nongada phawba takthoknabagi damakta lam onbagi thabak chathakre kairaugi oina su tha asigi taradagi takthokpagi thabak hauragani haire Art Society Manipur amadi RKCS Museum Kaisamthong na sinduna Imphal gi Palace Compound na leiba Manipur State Art Gallery da ngasi nungthil RKCS Bird Centenary Art Exhibition ma pangthoklagani thauramadu Imphal West ki Deputy Commissioner Mayanglamam Rajkumar Art Society ki President Dr. Khetumayum Jugindro Singh amadi RKCS ki Chairperson Saruk Yagani Samakun mapan suba lamyan ma hizam irabot ningsing thoromgi sarukam oina Imphal is Jilagi awang posabam khunau da leiba Kobru Laibungda Uchara Singh Thakre Thoromasi amukogi makada Imphal is District United Club Organization IEDUCO na sinkibani Thoromasi da Central Forest Division gi DFO amadi Range Forest Officer na chingba miyoi sing saruk yake Forest Bibaki maikaidagi miyamda akoibagi phibam kaihandanaba umang koktokpugi thabak lepsi amadi Asang amana thalaba Manipur mo ihanaba uthaba leptana chathasi haiba pausal piki Rajya Sarkar gi Law Singhu Bibhag ki Directorate na hairi Rajya asida leiriba haryonba retailer singna makoi gi dukan gi certificate amadi atai mari leinaba che chang sing Law Singhu Bibhag ki Assistant Fertilizer Officer da athuba matamda pisilakadabani sanjen thongda leiba Bibhag asida tha asigi kuntra pawagi manungda retailer singna makoi gi che sang aji office da yahonbirau matam chana che pisilakpa sing ha retailer oibagi IDP gani BJP Khetragaon Mandal na sinduna nomugi oiba boot level agent gi training program ama ngarang pangthokre thoramadu da Imphal East ki maroiba BJP gi thongmi sing administration committee gi mute sing saruk yake
ग्वालियर पांथोखिबा मापन सुबा नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप ता मणिपुर की नुपी सानरोइसिंगना अनिसुबा तारकले ngarang sanakhiba final match ta Maharashtra na Manipur maithiba piramduna Manipur runners up tahokhi sanaroising asi Imphal de tunglabada miyamna harauta yamna okre tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini केंद्र की सेल्थुम मंत्री निर्मला सीतारमण हाइरी रशिया दिगी थाव भारत अदुमक लैबगी थबक चथखिगनी मसी लेबाग असिगी मियामगी याइफनबगी दमक येंगलका पाइखतपनी टीवी चैनल अमगा उनबदा मंत्री नहाय तोंगान तोंगान लेबाग सिंगदगी ओइगेरा नत्रगा रशिया दगी ओइगेरा मफम अमदगी हेक्ता भारत न लेबाग असिगी तंगाई फदबगी येंगलगा खोंगतांग खुनिमक लखतकनी मांग नहाय अनौब जीएसटी असिना लेबाग असिगी नागरिक सिंगना चादिंग तबु मतमदा मखोय मखोयदा थोइन अकाइबे लैररोय श्रीमती सीतारमण नहाय गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स असिदा चादा मफुद्रा मपन की चांगदी टैक्स अदुगी मतिक तारे लौदब फावबो यावरे मंत्री नहाय सरकार रसना लेबाग असिबु आत्मनिर्भर भारत अमा ओहेनब पांदम थमलिब असि पोथोक खक्तंग पुथोकद मपुंग ओइबे मिडेंग थमदे मालेमगी ललोलदी की लमदा मायोकनबदा मिंगचेट अमदि इकाय खुमनब फंगबदसु मिडेंग थमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथुब मतमदा इसाउन सोगलब मफम सिंगदा हक्थेंगना चतुना येंसिलगनी सरकार की पाउन हाय लेबाग असिगी अवांग थंगबा मफम सिंग जम्मू कश्मीर पंजाब अमसुंग हिमाचल प्रदेश असि हौखिबा मतम खरा असिदा खंगौदन अकनबा नोंग चुरकपदगी इचाव अमदि चिंगनिंखाइबगी थौदोकसिंग मायोकनखरे मरगसिदा इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम अमा जम्मू कश्मीर की रियासी अमदि उधमपुर जिला दंगरांग चतुना मफम अदुदा ओइबा अमांगतासिंग अदु यंगसिनखरे टीम असिना मफम अदुदा कुपना यंगसिलबा तुंगदा पाक साउना सेमगत सागनबा थबक पाइखतनबा खंगनखरे मखोइने लौफोम सिंगदसु चतुन यंगसिनकी अमदि लौमीगसु उनदुना वाफम कया खनखी केंद्र की लौ सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा पंजाब ता इसिंग इसाउना मांग ताहनकिबा सिंग अदुगी मतंग दा अकुबा वारोल मा पिखलगनी हाइरी सोशल मीडिया दा थागत वारोल मा दा मंत्री ना हाय राज्य दु साउना मांग ता थोकले मसिगी दमा केंद्र सरकार ना पांगबा याबा तेंगबांग पांगनी हाइरी श्री चौहान ना हाय मांगना नोमगी खोंगचत राज्य दुगी इचाउना अवाबा तारबा मफम सिंग दा चतुनु यंगसिनख्रे पोर्ट शिपिंग अमसुंग वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ना हाइरे सरकार असिना इसिंगी लमदा लिसिंगनी निफु तरेट फावबगी मनुंगदा चाउना अहोंगो पोरकनबा लुपा कोटी लाख मरफु काइथोक्तुना थादरगनी हिथांगफम सिंग इसिंगी लंबी अमदि जहाज सिंग सेमगत सागतपगी थबकता सेनफम सिंग असि सिजिनगनी पाउमिसिंग उनबदा मंत्री ना हाय सागरमाला थौरमसिना समुद्र खोंबान लेबा म्युई सिंगी पुंसी महिंगदा चाउना अहोंगो पोरकतुना हेना नुंगाइबा पुंसी अमा हिंगबा ngamlagani मांगना हाय इसिंगी लमदा चाउना ओंगबा पुरकदबा असि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिडेंग मखादा पाइखतपा थौसिल अमननी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी भारत अमसुंग अमेरिका लेबाग अनि अफब मरी थमनरी अमदि तुंगदसु अफब मरी लेगनी हाइबगी अचेतपा थाजबा लै अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ना सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोल अमगी पाउकुमदा श्री मोदी ना हाय श्री ट्रम्प की वाफम असिबु मांगना अवांगबा थाकता थांगली अमदि नुंगाइबा पोई लेबाग अनि की मरी दा हेन नुंखि चानबा हेनगतलगनी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ना हाय भारत अमसुंग अमेरिका लेबाग अनिगी अखनबा मरी अदुमक लैनै मसी मियामना मसिगी मतंग नुंगनांगनिंगाई ओइदे लेबाग अनिना मतम चुपदा अफब मरी थमगनी हाइबगी थाजबा लै मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम था सिगी मापंदा भारत लाकदौरी मपाल थौरम मंत्रालय की मचिन चटपा रणधीर जसवाल ना हाय खोंगसत असि श्री राम गुलाम की ओइना भारत लाकपा हानबनी मांगना हाय खोंगसत असिदा श्री राम गुलाम ना मुंबई वाराणसी अयोध्या अमसुंग तिरुपति दसु चटकनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सोमाशेखर ना ngasi सांडेल जिला द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट संगाख्रे इम्फाल ईस्ट जिला की पांगईदगिना खुंद्राकपम फावबगी मनुंगदा लेबा मफमसिंगदा आईना यादव मवोंगदा साजिलिबसिंग तक्थोकपगी थबक चथरे सेल्थुम मंत्री निर्मला सीतारमण हाइरी रशियादगी थाव भारत अदुमक लेबगी थबक चथखिगनी मसी लेबागसिगी मियामगी याइफनबगी दमक येंगलगा पाइखतपनी अमसोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथुब मतमदा इसाउन सोगलबा मफमसिंगदा हक्थेंगना चतुना यंगसिलगनी पाउ लोइजरे।